Bechunje ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC go tšwa ka Studio 10 Auckland Park Johannesburg gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. Answers, I'm not going to incriminate myself. Going forward, Chair. Ga ke rate go itatetša ka molato. A ke mantšu ao a boletšego kgafetša ke rakgwebo wa ka Northwest Brian Mokgotsi e le tsela ya gagwe ya go gana go fetola tše dingwe tša dipotšiši kwa Khomišeneng ya Matlanga. I was postponed to the 28th day of May 2026 for the state to finish the defense with statements in this matter. Circumstances being inflicted. Molato kgatlhanong le seopedi sa mmino wa Lekompo sa ka Limpopo Shebe Mabena seo se lebaganego ke ditatofatšo tše mmalwa o šutišeditše go ya letšatšing la 20 seswai Mopitlo ke kgorotsheko ya Selete ya Polokwane. Re ya go boledišana le mongwadi mogolo wa rena wa ditaba tša SABC Koketšo Motau ka tshekatsheko yeo. Very excited. It's a very big experience for me. Luka Human Mare wa mengwaga e lesome go tšwa ka sekolong sa Laer School Low Golden Haze ka Linden o tla ba yo mongwe wa bašimane ba ba swara dikgwele dipapading tša sebjana sa lefase kgweding yeo e tlago. Bešung thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke ya go thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa Rao ka Stan Letlalo ditabeng tša lehono. Tša bjalo di re rakgwebo wa go tsebega o golegilwe mathapameng a lehono ka molato wa go šitiša toka go phetagala morago ga go dira eke o hlasetšwe ka nepo ya go bolawa. SABC e ka se bolele leina la mogononelwa go fihla ge ya tšwelela pele ga kgorotsheko ka mošupologo. The case emanates from the alleged staging of an attempted assassination on the suspect's life in Vosloorus. Preliminary investigations have revealed that the firearm used in the commission of the crime has also been linked to other serious and violent crimes, including cases of murder and attempted murder. The suspect is expected to appear before the Johannesburg Magistrate Court on Monday, the 18th of May. Rakgwebo wa ka Northwest Brian Mokgotsi o šomišitše mantšu a gore ga rate go itatetša ka molato e le tsela ya gagwe ya go gana go fetola tše dingwe tša dipotšišo ka Khomišeneng ya Matlanga se se latela go folotša ga maiteko a gagwe a go tloša Advocate Matthew Charles Carlson SC bjalo ka maetapele wa bohlatse ditherišanong tšeo ge a gadikwa ka dipotšišo Mokgotsi o ile a ikgethela mokgwa wa go se fe dikarabo. Polelo ye ga ke nyaka go itatetša ka molato ebile yeo e ganelelago molomong wa rakgwebo wa ka Northwest Brian Mokgotsi se nakong ya ge a pharwa ka dipotšišo morago ga gore kgopelo ya gagwe ya gore moetapele wa bohlatse Advocate Matthew Charles Carlson a itekolle tshepedišong e thule kota. To all the answers, I'm not going to incriminate myself. Going forward, Chair. But I don't understand how you can incriminate yourself in relation to whether you met General Sabia before January the 8th or only on January. As I said, I'm not going to incriminate myself. Maatla o se nyake go araba dipotšišo e le ge a tšhaba o itatetša Khomišeneng ya dinyakišišo a dumelela Tlhatse go gana go araba dipotšišo tšeo di ka dirago gore motho a golegwe e fela gona maatla ao a go fetokelo ya go homola goba go gana go araba dipotšišo. Mokgotsi o bonagala a tseba ka se bonagala ka tsela yeo a araba go dipotšišo ka gona ge bohlatse bo gatela pele go bile molaleng gore Mokgotsi o ba sa nyake go araba dipotšišo tšeo di nepilego go tšweletša bofokodi bja bohlatse bja gagwe be o bolaetšago gore o bile le kamano le leloko la digongwana tša bosenyi Vosimozi Cat Matlala. The person charged with maintaining all of the records of undercover agents in the South African Police Service Criminal Intelligence Division denies that you were ever an undercover agent. Do you have a response to that? I responded in Parliament. This person only got appointed in 2024. I know how he got appointed. I know where he used to work. He can never know me. Therefore, I will not want to implicate myself. Mokgotsi o tšwetše pele a šomiša leano le la go se nyaka go ikarabela malebana le tshedimušo yeo a rometšego Matlala ya go golegwa ga mohlankedi mogolo go tša bohlodi General Dumisani Khumalo. Why were you sharing this information with Mr. Matlala? I'm not going to incriminate myself, Chair. Go letetše gore komišene e fana ka pego ya nakwana go mopresidente Cyril Ramaphosa ka la 20 kgweding ya Mopitlo gomme tla dula gape ka la pele kgweding ya Phuphu.
Mokgatlo wa ANC o thegile sephetho sa mopresidente Cyril Ramaphosa sa go hlohla pego ya sehlopha seo se ikemego ya malebana le phoko ya phalaphala gore e sekasekwe. Ge a bolela le babegaditaba ka Johannesburg le hono mongwaledi kakaretše wa ANC Fikile Mbalula o fane ka pegelo morago ga kopano ya go ekgetha ya komitiphetiši ya ANC yeo e go e swere mo bekeng ya go feta go latela kahlolo ya kgorotsheko ya molaotheo ya kagapego ya section 89 yeo ya mantšhwago le phoko ya phalaphala. Mongwaledi kakaretšo Fikile Mbalula o re komitiphetiši ya mokgatlo e thegile sephetho sa mopresidente Cyril Ramaphosa sa go dira kgopelo ya tshekatsheko ya boahlodi kgatlhanong le pego ya sehlopha seo se ikemego ya phalaphala. Mbalula o gateletše gore kahlolo ya kgorotsheko ya molaotheo ga se ya hwetša mopresidente a le molato. After receiving and carefully considering the senior council opinion, the National Executive Committee have recorded our unanimous support for the President's decision to lodge that review application in the High Court, accompanied by any other legal procedures, as his lawyers may advise. Mbalula o boletše gape gore phoko ya phalaphala yeo e tšwelago pele e ka se šitiše merero ya mmušo ka gare ga mokgatlo goba ditokišo tša dikgetho tša pušo selegae tšeo di tlago. The judgment of the Constitutional Court does not interrupt the work of the state. The judgment of the Constitutional Court does not interrupt the work of the branches. Komitiphetiši e netefaditše gape gore go tla thwala sehlophatšhomo se seswa ka Gauteng le Eastern Cape ka morago gore boetapele bja peleng bo felelwe ke nako le go ditela dikonferense tša go kgetha boetapele go swara ka profenseng tšeo tše pedi. Gauteng Provincial Task Team, its term has expired and it will be reconstituted, and it was in the process of evaluation. Mabapi le go rakwa ga Sisisi Tolashe Maabane bjalo ka tona ya tlhabollo le leago, mokgatlo wa ANC o re Tolashe o bja tšweletše pele ga komishini ya maitshwaro ya mokgatlo pele ga ka rakwa mošomong le go le bjalo pego ya komishini ga se ya hlwa e phethwa. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re bomenetša le go hloka taolo ka mebasepaleng ya selegae di ama gampe ka boya ditirelo le go hloka tshepo go setšhaba. Ramaphosa o be a bolela seo nakong ya ge a tswalela kopano ya lekgotla la bosetšhaba la diprovense ya lesolo la go iša palamenteng bathong ka Stilfontein ka North West. Pejana badudi ba tšweleditše tlhobaelo ya bona go dikemedi moo ba rego ba tshwenya ke kabo yeo e fokogago ya ditirelo le bosenyi. Baagi ba Klerksdorp le mafelo a mabapi ga ba tlogela sepe kwa morago fa ba ne ba tlhagisa matshwenyego a bona. Dingongorego tsa bona di akaretsa tlhatlhwa e kwa godimo ya motlakase. Kanana, Tigane, Hartbeesfontein ha di berekise motlakase wa ga masepala, ba berekisa Eskom. Mare ha ba re bila, ha ba bila masepala ba tsenyetsa gotlhe so gore wa itse a bile and then ha tima o re timela gotlhe. Motlakase ke tlhoba boroko isale le re kgaogelwa motlakase ka 2020 ka COVID. Re na le problem ya motlakase o tlhokegang thata, go na le solution e ba ka e dira gore NERSA e sa re bolaga ka di-price. Matshwenyego a bone a akaretsa meepo e sa direng. Ya ka mine o le teng, o na le social responsibility e tshwantseng e bapala, o na le rule e tshwantseng e bapala mo baaging ba kanana. Re kopa se brief ya ka baagi ba ko extension 15 ha re na tsela tsa rona ha di tsamaye. Mopresidente Cyril Ramaphosa o eme ka lefoko NCOP mo letsatsing la bofelo la lenaane mo a dumetseng fa dimasepala di retelelwa ke go rebola ditirelo. Bongata ba bo masepala abasebetsi sentle aba ise di-services tse tlhokagalang setšhabeng. Mopresidente Ramaphosa a re bonweenwee le go ngodiega mo dimasepaleng go baka kwelotlase ga ditirelo le go tlhoka botshepegi ga baagi mo batlhankeleng ba puso. The days of those with political ambition colluding with corrupt business people to loot municipalities are now over. Khabagare Ramaphosa o gwetlile NCOP go netefatsa fa lenaane la Taking Parliament to the People le tlisa maungo go baagi. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Stilfontein kwa ntle ga Klerksdorp.
Moetapele wa National Coloured Congress gape le leloko la Palamente Fidel Adams o filwe beile ka tlase ga mabaka a boima ke kgorotsheko ya magistrata wa Pinetown. Ed Adams o golegilwe ka Cape Town bekeng ya go feta ka la bobedi ka ditatofatšo tša bofora le go šitiša toka go phetagala. O latofatšwa ka go šunya-šunya nko dinyakišišong tša sehlopha tšhomo sa maphodisa seo se šetšanego le dipolao tša sepolotiki. Ka morago matšatši a lesome a le ntlwanasisi, Fidel Adams ke monna yo a lokollogilego. Kgopelo ya gagwe ya peilwa e be e swere tekano ya matšatši a mabedi ka dingangišano go tšwa go batšhotšisi le boramolao ba gagwe. Motšhotšisi o be a ganana le gore Adams a neelwe peila fao a bego a nganga ka la gore Adams a ka tšhabela maphodisa le go šunya-šunya nko kgahlanong le dihlatse. Baemedi le bona ba ile ba iphetolela ka la gore Adams ga se a ka tšhabela maphodisa le gona maitshwaro a gagwe le tšhomišo ya polelo ya gagwe go ka se be lebaka la go moganetša ka peila. Ka morago go ela šedi go dintlha ka moka, moahlodi Wendell Robertson o hweditše go le kgatlhegelong ya toka go lokolola Adams le ge e le ka fase ga dipeelo tšeo di tsirimeditšwego. O ile a lemoša Adams gore a hlomphe tshepedišo ya toka. To communicate with witnesses for the prosecution, namely members of the South African Police Services, whether it be the political task team members or other members, the members of the Durban Metro Police Services, employees of the Department of Correctional Services, and as I've indicated, the members of the PKTT unit. Lekala la botšhotšhisi bja setšhaba le re le kgotsofaditše ke sephetho sa dipeelo tša peile tšeo kgorotsheko e di filego Adams ge e mo lokolola ka peile. At the very onset, when the state opposed bail, we did mention that initially that was not our intention. However, there were certain factors that we had to consider and evidence that we had to bring before the court for the court to then make a ruling on that. So we do find that given the light, the court did make a fair judgment. Adams yo a bonagetšego a tletše ka memelo o gahlaneditšwe ke maloko a National Coloured Congress ba emenokeng ke maloko a Patriotic Alliance ka ntle ga kgorotsheko. I'm going home to my wife, my kids, my mother. I'm feeling good. Thank you. Molato o šutišeditšwe go la 14 Phato. Re sa le amogela thobela. Molato kgatlhanong le balatofatšwa ba lesometee go bala ba bahlano ba naga ya Mexico bao ba golegilego malebana le go hwetšwa ba tšweletša diokobatši ka Swartregens ka Northwest o šutišitšwe ke kgorotsheko ya magistrata wa tikologo ka matšatši a šupa seo go ba hweletša bafetoledi ba polelo go netefatša maemo a bona a bofaladi ka monageng le gore ba dira kgopelo ya bona ya beile. Ba golegile go latela lesolo la bohlodi leo le lotilego mohlala wa lefelo la go tšweletša diokobatši ka moo go sego molaong la go ja diranta tša go feta bilione. Go lemogiwa ga laboratory ya bone ya diritibatsi e amanang le baagi ba Mexico e bakile go tshwarwa ga babelaelwa ba le 11 le go tlhagelela ga bona mo kgotlatshekelo. The members of forensic science laboratories are still collecting evidence as well as counting as to how much these drugs were worth, as well as the equipment that has been used. Also, product that has been amassed is up to 481 kilograms, which amounts to almost millions. And when we add with the equipment, we are looking at least 1 billion rand. At this stage, we are looking at this incident as transnational drug trafficking. Baagi ba re lefelo leno le ntse le dira dingwaga di le pedi. This police officers that's been stationed here in Swartregens pass that farm every day and they didn't smell anything. It's a shock mo ba berekeng re kopa gore the case ena it's a serious. I'm hurt. Pula mi botlhoko thata gore batho ba tsoko ba tswang ko teng le ma Mexican e be batla mo Northwest mo Swartregens mo plekeng ya rona e leng gore e siame e didimetse ga ena modumo e ba tlo di drugs mo plekeng ya rona. Ba latofadiwa ba tla nna kwa kgolegelong go fitlhela ba tlhagelela gape mo kgotlatshekelo ka motsheganong a tlhola malatsi a le 22. Sentle Inglehihi, SABC News, Swartregens.
Molato kgatlhanong le seopedi sa mmino wa Lekompo sa ka Limpopo Letlhagonono Chaoke yo a tumilego ka la Shebe Mapena o šutišeditše go ya letšatšing la 28 kgweding ya Mopitlo ke kgorotsheko ya tikologo ya Polokwane. Molato o šutišitšwe go dumelela baemedi ba molatofatšwa go lebelela ditatofatšo tše dingwe tšeo di tlaleditšwego. Shebe gabjale o lebagane le ditatofatšo tše 20 di akaretša maiteko a polao bogodu le go betha magareng ga e mengwe ge e sa le a go legwa ka kgweding ya Dibatsela ngwagola. Go tšetša yona temana ye re boledišana le mongwadimogolo wa rena wa ditaba tša Sepedi Koketšo Motau yo ga e sale a bea legare a re tlišetša ka tsona ditaba tše tša Shebe Mapena. Koketšo Motau re a lamogela ditabeng tša rena tša leleme la Sepedi mo SABC. Ke a leboga ke go tamiše ke be ke tamišile bobegedi kwa gae. Ke gale le beledutše tšona ditaba tša Shebe le ya kgorotsheko bjale le bjale gomme ga bjale šo Shebe o filwe kotlo tše dingwe le ka re hlalosetša gore melato ya seopedi Shebe Mapena ya lebanego le yona e ra goreng go yena. Se ile gore se melato e le gore o lebane le yona ga bjale ra tseba gore ge a be a golegwa o ba lebane le melato e senyane mo e le gore go thomile ka molato o teo e le gore e be le wa maitekelo a polao fa e le gore o latofatšwa ka go thunya yo mongwe wa balatedi ba gagwe ba e le gore ba be ba le ka go mogantšha ge ba kopana le yena go lala dana ka toropongkgolo ya Polokwane ge ba go ka dipego go bontšha gore ba lekile go modumediša ba mogantšha gomme a ntšha sethunya a thunya sefatanaga seo a re le ka setla le ka nna ke se e le gore se tloga se tšweleditše ke monyakiši wa tšona wa melato yena Morena Makola. Se sengwe se e le gore se ile sa tšwelela ke gore ba ile ba tšea melato ya gagwe ye e le gore e balwago ye senyane ye e le gore e be e tšwa ka kua go la leboa kgomo le ye e le gore o e obile bontši bja melato yo o be a tšwele ka beile go yona mola e mengwe ya go yona melato e be se ya šalwa morago go fihla mo e le gore o ile a ya a go kgopelo ya beile ka kgorontsheko ya maseterata wa Polokwane a ganwa ka beile kgweding ya Disemere ngwagola ke moka a tloga tša molato a o lebiša go la kgoronkgolo ya tsheko ya Polokwane le gona o gannwe ka beila yona yo go fitlhela ge gape le kgonile a leba go la kgorotsheko ya Stelete fa e le gore go tlaleditšwe melato ye mengwe ye lesomete ga bjale o lebane le melato ye 20 ka palo. Melato ye 20 ka nnete na go oketšwa ga melato ye mengwe go yeo e bego e le gona go ra goreng go galala ye ya mmino. Se se ra gore go tlo ba boima go yena gore a humane beila ka go le lengwe go tlo ba boima go yena gore a lokollwe ka baka la gore melato yo a lebaneng le yona ke melato ye šoro ya go akaretša maetekelo a polao go hula o e hlamile go betha mo e le gore ba bangwe ba batho ba e le gore ba la ba molatofatša ka gore o ba bethile ke balatedi ba gage ke ka fa e le gore melato yo o lebane le melato ya go fapafapana se e le gore se tlo dia gore go be boima ka baka la gore o bolela taba gore o ile go dira kgopelo ya beila kgoronkgolo ya tsheko ka Polokwane go dira beila ye nngwe gape le galabone go tlogeng mo o setse a lekile ga makgetho go dira kgopelo ya beile re ka re go ka letola eng go tloga ga bjale molatong wa Shebe go tloga ka la 28 kgweding yona ye mo e le gore molato o šutišeditše go ya go lona tšatši leo ke mo e le gore letetše gore re bone molato wa gagwe o tšwela pele o sekwa ka baka la gore ba boletše taba gore o ile go tšwelela gape go tlo tla ramolao yo mongwe wa tlaleletšo yo e le gore o tlo ba a tsena ka mogare ga molato o tla gopola gore molato ga bjale la mathomo bo o swere ke ramolao Lord Ramosi ga bjale o swere ke ramolao Khumalo go tla yo mongwe gape wa boraro o tla bontšha gore ka go le lengwe le ka dikanapeng o tlo thuboga dikanapa ka baka la gore ebile ke tata go le sea le leswa le le gore le belegile a ntše a le ka kgolegong ka baka la gore mosadi ya gage o be e le moima o šoro e le gore ba tla tloga tsena ka ntlong ge a golego. Re lebogile kudu Koketšo Motau mongwadimogolo wa rena wa ditaba tša Sepedi ka tshekaseko yeo le re filego yona re lebogile kudu nako ya lena tlo ke a leboga mošate re a leboga re gatela pele gomme lebakeng la ga bjale re feta ka mabenkeleng gomme re tlo boa re tšwela pele. Re sa le amogela thobela go ba karolo ya dipapadi tša mogopo wa lefase ke toro ya mothegi yo mongwe le yo mongwe wa kgwele ya maoto go kgethwa bjalo ka moswaradikgwele wa phadišano ye kgolo lefaseng ke monyetla o mogolo go ne o swana le Luka Human Mare wa mengwaga e 10 go tšwa ka sekolong sa Lyre School Low Golden Haze ka Linden yo a tlabego a le kgauso le dinaletšana tša kgwele ya maoto go tšwa lefaseng ka bophara ka Mexico. Human Mare yo a bapalago sehlopha sa kgwele ya maoto sa Stars of Africa Academy o tla ba magareng ga maAfrika Borwa a tlabego a thuša phadišanong ye ya go swara dikgwele tše lekgolo le metšo e mene tšeo go tlabego go bapalwa ka tšona phadišanong ye ya mogopo wa lefase.
Moshanyana ena ya dilemo tse 10 e leng Hyman Maree o tla nka leeto ho ya naheng ya Amerika. Mosebetsi wa hae teng moo ke ho kena ka lebaleng le Bafana a tshwere bolo ho hisa ho balaodi ba papadi ha sehlopha sa Bafana se nkana le sa Czech Republic lebaleng la Mercedes-Benz Georgia. Monyetla ona ke wa ikotla sefuba ho Hyman Maree le ma-Afrika Borwa. I'm very excited. It's a very big experience for me. I want to experience soccer the most, and I want to be like a traveler and play for a big club and see myself succeed. Sebapadi sena sa bolo ya maoto se ikwetisang le Stars of Africa hape ke sebapadi sa rugby sekolong seo a kenang ho sona. Mme o re ke dibapadi tse hlwahlwa tse phahameng tseo a di ratang hape o ipona a bapala ho sehlopha se seng se seholo lefatsheng. I'm looking forward to meet the players, and it's my first time being at the FIFA World Cup match, so it's really exciting for me. My favorite players are Mufokeng, Ronwen Williams, and also Muremi and Mukwena, and I also like Lamine Yamal, Messi and Ronaldo. O lakaletsa Bafana mahlohonolo. I really want them to do good and not be out the first few rounds, and I really wish them good luck. Hyman Maree o tla nka leeto la hae la Amerika ka la 15 kgwedi e tlang ya Phupjane. Ke Mahodi Molapo, ditabeng tsa SABC ke le Johannesburg. Bagashu ke pheto ditaba tsa rena di felela mo ga bia le go latela kakanyo ya maemo a boso ga ije di mashibeganya ga botse. Mogedi wa SABC2 ke rata go dumedisha le go amogela bošegong ba lehono a re lebeleleng tša maemo a boso gore di re tshwaretseng re lebelela bogareng ba naga go bonagala go tla be go ntše go apogile upe go ne le mmoye e tonyang re lebelela gona go la Polokwane le go tsenelela gona go la Mpumalanga go tla be go ntše go ena le maru a pipileng go tsenela go KwaZulu-Natal gona le kgonagalo tša mesarasarane ga re lebelela jalo go sasa go bonagala maru a le a tlabantšana a sa pipile bogareng ba naga re lebelela bogareng ba naga go tla be go ntše go na le muwane ka meso a ke re tlhokomeleng karilong tšeo tša naga re ke re o tleleng ka tlhokomelo re tšwela pele jwale go sasa go la Gauteng ge re lebelela gona jwale go bonagala go tla be go ntšwele go tšwele letšatši eupša go tla be go ntše go ne le moya o hlabang re lebelela Pretoria 23 Johannesburg 22 Vereeniging le gona go tlaba le moya e tlabeng e hlaba ka meso le mantše boya re lebelela go la Limpopo go sasa go bonagala le gona letšatši le tlabe le tšwele Thoyando le Mosine ba ka itemogela mesarasarane re lebelela wena o leng Polokwane gona moletši le sešego go tlabe go ntše go ruthetše le gona letšatši le tšwele Mokopane Zebediela le ga Mashashane ga re tsenelela gona ga Sekhukhune re lebelela wena o leng gona ga Mashabela gona Diphagane ga Phatla le Mamune Bekasford ka tše 24 ge re tšwela pele jwale le tšona go la Mpumalanga go sasa go lebelela le gona go tlabe go ntše le le ka marung go tonya Mashishing ka tše 21 Mbombela le gona Sekhukhune go tlabe go ntše go ruthetše ka tše 23 KwaZulu-Natal go sasa ge re tšwela pele jwale le tšona le gona go tlabe go ntše go tonya re lebelela Vryheid go tlabe go ntše go tonya Mesong le Mantšiwa ka 19 Pietermaritzburg 20 le wena Durban ka tše 23 go provinceng ya Eastern Cape go la go sasa re lebelela jwale le gona maleso go tlabe go ntše go tonya opia le tlabe le tšwele ka marung re ke re tlhokomele Komane le gona kwa Nojolo go tlabe go ntše go ruthetše ka tše 22 go provinceng ya Western Cape go la go sasa re tšwela pele jwale le tšona re lebelela jwale Riverstal le tlabe le 24 re lebelela Beaufort West le gona go tlabe go ntše 23 re tlhokomeleng go tlabe go ntše go ne le memoya e tlhabang ka meso Northern Cape re tšwela pele jwale le tšona Appington Kurumane le gona Kimberley go tlabe go ntše go ruthetše a ke re tlhokomele go tlabe go ne le moya ya go tonya Sutherland go tlabe go le ka fase go lei re tšwela pele jwale le tšona ge re lebelela gona go Freestata go sasa le gona go tlabe go ntše go ba tla itemogela go tonya ka meso ge re lebelela Bothaville Welcome le gona ka tše 23 re lebelela Bloemfontein tlabe le le 22 re lebelela gona go provinceng ya Northwest re fetša jwalo re lebelela Mahike 25 re lebelela gona Taung e tlabentše le 25 go tlaba le memoya mogedi wa SABC2 ke lebogile nako e leng ka dimileng yona go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke re lebelele mafelelo a beke a mabotse ke a leboga.